دما پێشکەشکردنا نوچەی نارکیە فەرمونون سەر نوچە. هەیەدێ بە سەدان چەکدارên rêxistina Daişê serbest berdan û bi dehan siyasetmedarên Kurd di nav wan de efserên Kurd jî hene di zîndanên PYD de çarenivîsa wan nediyar e. Washington fişarê li ser welatên Erebiyê ku dixwazin peywendiyên xwe li gel rejîma Esed vegerînin dike û welatê Rûsya dibêje ew li gel Siûdiyê gihiştiye têgihiştinan derbarê Sûriyê de. Yekîtiya Ewropa heft wezîrên Sûrî xistine nava lîsta sizayan de û rêveberiya kampa Rifvan dibêje Rûsya kamp dûr pêç kiriye. دوباره سلاف ایرو سروک مسعود بارزانی به هلکفتا راپرین و بیرانین آدار نامه یک جبو ملت کرد بلاف کرد. سروک بارزانی دو نامه خود دبیجا آدار مها سرکفتن و ایش و نهامتین گل کردستانیه. آدار جبو خلک کردستان مها راپرین و قربانی دان و نبونا هیویه. لآدار ده گل کردستان دیجی ستمکاری و داگیرکری راوستایه و قوناغه کی نو لجیانا سیاسیه تفگره رزگاری خوازه کردستانی پیکات. کوخوا لراپرین آمازنا آدار سال 1991 ده برجسته کرد. راپرین پیاما رونیا کردستانیا بو جبو همو جیهانی کو بندستی قبول نکر و اگر کردستان یک دنگ به هر دم سرکفتن لسر ظلم و داگیرکری ده مسوگر به لمها آدار ده بیرانینا نوروز تکرن کو جبو گل کردستان سمبولا سرکفتنا جیان و آزادی لسر سیستم و طارتیه. نوروز مزگینیا نبون و دستپیکا نویه جبو همو تاکه کسین همولاتین کردستانیه. لبیر آنینا راپرین و هلکفتین آدار ده 1000 سلاف جبو شهیدین راپرین و شهیدین حلبچه و همو شهیدین کرد و کردستانی دجین او نها هیا او انهو هیا همو بر همه خوینا شهیدین ما ین سر بلند بو. هادراگهاندن کو چکدارین پیاده سه چکدارین دنیین داعشی لرقای سربست بردانه کو افجار سیانه دهیاما هفتیه کی ده چکدارین پیاده چکدارین داعشی لرقا و دیرزوری سربست برده. دوه چکدارین پیاده هجماره کدن چکدارین داعشی لرقای سربست بردانه پشتی ناوبینکاریا پرسپین دوره هفدمی سربست بردانا 103 چکدارین دن لگوندوار دیرزوری. لگوری زانیارین آرکه دوه چکدارین پیده 30 چکدارین تومت بارکری به اندامتی داعش سربست بردان گو 23 چکدار خلکن رقای بون و 7 چکدارین دن خلک دفرات طبقای بون. هفدمی و سربست بردانه چکدارین پیده هجماره کدن اش چکدارین داعش لدیر ازوری سربست بردان پشتی ناوبینکاریا سروکن هوز و ایلن عربین دفره جبو سربست بردان آوان. لگوری زانیارین آرکه گوچکدارین پیده 103 چکدارین داعشی لباجاروکی الصور لگوندوار دیرازوری سربست بردان با آمده بونا شیخن هوزن دوری هروها مالباتن وان چکداران. بریا چند روژانجی چکدارین پیده 283 چکدارین داعشی گو پرانیا وان خلکن دورا منبج و طبقه و رقا و دیرازوری بون سربست بردان. دیگه مهابوری دجی لباجار منصوره گو 20 کیلومتریان دکه و روجرات رقای چکدارین سوریه دیموقراتیک هفته و 4 گرتین تومت بار به تکدان و تولیه کرنا روشاوی باجاری پشتی کمتری هفتیه کش گرتن سربست بردان او جیل سرداخوازا شیخین هوز و ایلن دوره بو. سربست بردان تومت بارن شانن و شارتی و تومت بارن به هفکاری و اندامتی داعشش عالیه چکدارین پیده و نجارای کمه گود هیما 2 سالین بوریده بهتری 1000 گرتین داعشی و شانن و شارتی بناوینکاریا سروکن هوز و ایلن عرب لطبقه و رقا و منبج و گوندوار دیرازوره و گریسپی سربست هاتنه بردانه. سربست بردانه چکدارین داعشیش آلیه چکدارین پیده و ته هفده می گوهیم بداهان اندام و سرکردین انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه گرتی و بنچاف کرینه ده زندان پیده ده. هروها به صدان جوالاتین کرد ین کوبانه تانها دسته چکدارین داعش دنه و چارنوی سوان ندیاره تاوی گوشار داعش لسوریه برف دایبونه ودشه.
ریوبریا پیاده یا خسر هر دم گرتین داعش سربست بردده و یا هری داوی بسادان ج تروریستین داعش سربست بردایه لی هر دم پرسا رواندین کرد ج سیاست مدار و چالاکوان و هر هشت افسرین کرد تکرن که تانها تو آگاهی لسروان تو ننه. بفان دیمن و اینین چیکری برپرسین د چکدارین قصد و یپگی ده پیشوازی لزاروکن داعش ترور دکن داکوج جهان را خویا بکن کو بنرمی و دلخوشی بدیل و زاروکن داعش را دانستاندنه دکن لبتنه برواندین کرد را لسر دیکتاتوری و ستمکاریا خواه رجدن و خمساری و نگهدان ددن به هزاران ج کردین دیل یین لجم داعشه به هزاران جوالاتین کرد و عرب لجم داعش ترور تانها بیچاره نویسن و هر دم و دمه که ده ریوبریا پیده یا خسر به سربلندی و سرفرازی گرتین داعش سربست برددن او جی لجیر ناوه نیازین پاک دگور چافدیر و چالاکوانان کدوه پیده یا هری کم گرتین داعش بیین کرد را به هف بگوهرینه جبرکو به هزاران جدیلین کردین لشکر و سویل لجم داعش گرتینه پرانی آوان خلک کوبانه گریسپی و رقای هروها عفرین و جزیره روژافه کردستانینه لی پیده هر دم و دمکه ده گرتین داعش سربست برددن کو بشک جوان گرتیان هر چکان هل دگرن و لهمبر کردان رادواستن جبرکو دبیر و باوریا داعش ده کو کرد کافرن و دوی ورن کشتن سربست بردانا پیده جگرتین داعش بوجه نرازبونا سیاست مدار و چالاکوانان هروها ولاتین کرد کو بشوه که تند و توج لسر تورین جواکی هاتن رخنه کرن رسوا کرن و شرمزار کرن وش پیده خواستن که وقت چاوا دانستاندن به داعش و دیلین وان را دکن همان دانستاندن به زاروکن رواندین کرد را جی بکن و باوین وان جوان را وگرینن داکو به کیف و شادی دناو مالباتین خوده بجین بدهانج سیاست مدار چالاکوان افسر و ولاتین کرد زندان پیده در رواندینه و بشک مزن جوان تانها بیچاره نویسن و لسر وان 8 سال بورینه و تو کس نزانه لکودرینه یان جی دجیان دمانه یا نه بحثا دورتن اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه د 24 ماه دهان سال 2012 لدردورا دیرکا روژاوای کردستان هاتا رواندن چالاکوان نیدال عثمان به سرکرده بحثا دورتن را هاتا رواندن پارزر ادریس علو اندام رخصنا عفرین یا پدکسی ده 8 ماه 11 سال 2011 لعفرین روژاوای کردستان هاتا رواندن احمد سیدو اندام رخصتنا عفرین یا پدکسی لطاقه شیخ مقصود حلبه ده ماه نهان سال 2013 هاتا رواندن چالاکوان فواد ابراهیم اندام خوجهی دیرکی یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه ده 24 ماه سیان سال 2017 لدردورا دیرکا روژاوای کردستان هاتا رواندن چالاکوان امیر حامد 11 ماه یکی سال 2014 لباجار دربسی روژاوای کردستان هاتا رواندن جمیل عمر ابو عادل ده 13 ماه هفتان سال 2012 لباجار قامشلو روژاوای کردستان هاتا رواندن جبلی وان سیاست مدار و چالاکوانان 8 افسرین کردین کجی ارتش رژیم اسد وقتیانه و بنیازمون برای خوب بدن حریم کردستان لباجار قامشلو ده 17 ماه 4 سال 2013 دنگوباس وان هاتن برین و هاتن رواندن عمید محمد خلیل علی جباجار بابی رجالات حلبه عقید محمد هیثم جهریم عفرینا روژاوای کردستانه عقید حسن اوسو جهریم عفرینه عقید محمد گلا خیری جهریم عفرینه مقدم شوقی عثمان جهریم عفرینه رائد بهزاد نعسو جهریم عفرینه نقیب حسین بکر جهریم عفرینه هروها ملازم اول عدنان برازی جباجار کوبانه روژاوای کردستانه تفی کو پیده دام بوه کناکه کو پرانیا ناو ناوبوری دی زندان واندنه لی سیاست مدار و چالاکوان تکز دکن کو دی زندان پیده دنه اونه دوره کو بشک جوان نخاسم افسرین کرد رادستی رژیم بحثا فاشست کربن جبرکو بریا وی اندام کمیتا ناوندی یا پدکسی عبدالرحمن آپو وها لی کربون و رادستی رژیمی کربون جبلی ناو ناوبوری ین کوج آلی دزگاه آرکیف هاتنه بلگه کرن هینجی هجمارک جوالاتین کرد زندان پیده دنه و بیچاره نویسن
و هەردەم بانگا دیارکردنا چارەنویسا وان û serbestberdana wan têne kirin. Wek çawa Daişan serbest berdidin, bang têkirin ku xebatkaran û siyasetmedaran û welatiyên birûmet serbest berdin û êdî dijmantiya xwe bi dijminên rastexîne re bikin, ne tivik û çekên xwe li hember Kurdên dilsoz rakin. Ku gihiştiye astekê û qonaxekê her tim Kurd têne revandin û Ereb û Daeş bi serbest û azadî li cem hevjîn û zarokên xwe dijîn û jiyana xwe derbas dikin. شێوەرمەندی ئەولەهیا نەتەوەنیە گرتی جۆن بۆلتن ڕاگەهاند کۆ پێویستە وڵاتên ئۆڕۆپی وڵاتیên خوایین لە جەم داعشێ وەرگرن یان ژێ ئەو نەچارن کۆ وان چەکداران سەربەست بردن. شێوەرمەندی ئەولەهیا نەتەوەی ئەمریکی ڕاگەهاندە گۆ ئەمریکاوەی بەردەوام بەدە فشارên xwe de li ser hevpeymanên xwe yên Ewropî ji bo wergirtina welatiyên xwe yên ku tevlî Daişê bûbûn û nihal cem çekdarên pêdê girtîne. شێوەرمەندی ئەولەهیا نەتەوەی ئەمریکی جۆن پۆلتۆن di hevdîtineke televizyonî de li gelê kanala CBS diyar kir گۆ rewşa 800 heta 1000 çekdarên Daişê yên ku girtîne li cem pêdê li Bakurê Sûriyê cihê fikara Amerîkaya. Polton balkişan ser gotina Trumpê di heyvaborî de li ser pîwîstiya wergirtina Brîtanya û Almanya û hindek welatên Ewropî ji çekdarên xwe re yan jî wê neçar bibin گو وان چکداران سربست بردن. بولتون اشکره کر گو اگر وان ولاتان او چکدار لخوا نگرتن اگر هیا گو امریکا وان چکداران سزا بده لی او نگله کی رازین وی که گو بنرین وان پیویست ولاتین وان چکداران وی برپرسیارتی الخوا بگرن. بولتون سربار کرو گوت گو انجمنا پیرن امریکی و سروکی امریکا بحثاف گو هستنا هندک چکدارین داعشی ین پلبلند جبو زندانا گوانتانامو لعراقی یکوی سال 2008 و یک گرتیجی لخوا نگرتیه. بریا دمکی حکومت عراقی را گاند گوان 13 چکدارن داعشی ین خودان رگزنامه فرانسی چکدارن پیده ورگرتن. هفدمی گوتن سروک فرانسی ایمانویل ماکرون به اگر سزادان وان چکداران لسر خاکا عراقی. او یک تید دمکی ده گو ولاتن بریتانیا و آلمانیا و بلژیکا و دنمارک را گاندن گو او ولاتین خوین کو تبلی داعشی بوبون ورناگرن گو بگوتن اوان او کس مترسینه لسر اولهیا ولاتوان. روزنامه واشنطن پست بلاف کرد که امریکا فشاری لسر ولاتین عربیین که دخوازن پیوندین خواه لگل رژیم اسد وگرینن دکه تا که پیوندی خواه لگل رژیم اسد نو نکن و اگر هیا واشنطن سزا و باجان لسر ولاتین عربی دانه اگر پیوندین خواه لگل رژیم اسد وگرینن. ئەڤە دەمەکە هەن وڵاتên عەرەبی هەولا دووبارە vegirandina pêwendiyên xwe bi rejima Sûriyê re û vegirandina vekirina qunsulxaneyên xwe li Şamê didan lê gefên Amerîka ew hewl rawestandin. Washington Posta Amerîkî li ser zarêjê derne diplomatîkiyên Amerîkî belav kiriye ku Amerîka di demanha de fişarê ser welatên Erebî dike ta ku pêwendiya xwe li gel rejima Esed nû nekin serbarî ku eger heye Washington size û bacan li ser welatên Erebî dane eger pêwendiyên xwe li gel rejima Esed vegerînin. Ajansa Sputnik ya Rûsî divê derbarê de belav kiriye ku rêveberiya Trump gef li welatên Erebî xwar eger çê beşdariyekê dê dubare avakirina Sûriyê de jî bikin amaje kir ku armanca Amerîka bi van fişaran li ser welatên Erebî ji hevpeymanên Amerîka ew ku fişar li ser Esed were kirin da ku bi çaksaziyên siyasî li Sûriyê qebûl bike. Her li gorî Sputnik û li ser zarêjê dereke Amerîkiya din welatên Erebî ji vê gavê vegeriyan ji ber ku ji pêwendiya Esed û Îranê ya dirêj û berferehbûna Îranê di Sûriyê de ku li ser dirêjahiya her 8 salên borî de bi dest ve aniye metirsiyê li ba welatên Erebî durust dike. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve beriya 8 salan piraniya welatên Erebî qunsulxaneyên xwe li Sûriyê girtibûn ango astahebûna xwe pirkên kirbûn. Lê di dema borî de hin welatên Erebî wek Îmarat û Sûdan dubare seredana rejima Esed û vekirina qunsulxaneyên xwe li Şamê nû kirin. Hin welatên Erebî hewl didan cardî rejima Sûriyê û serokê wê Beşar el Esed vegerînin komkara Erebî ew yek ji aliyê Rûsya ve jî tê piştavanî kirin. Lê Amerîka tanha rênadê wê yekê ku were encam dan. Herî dawî gef û fişar û sepandina bacan li ser welatên Erebî yên ku dixwazin pêwendiyên xwe vegerînin dike.
وزیر دربه ولاتی روسیه ایرو راگهاند کو ولاتی وی و عربستان سعودیه گهشتنه تگهشتنه کی تایبت ده درباره روشا سوریه ده و سربار کر کو دوی اپوزیسیون سوری رولکا باش ده آواکرنا کومیتا دستوری سوری ده بلیزه. وزیر دربه ولاتی روسیه ایرو روژا یکشمه گهشت عربستان سعودیه و لگل سروک دستیا دانوستاندکارا سوریه نصر الحریری جویا. سرگی لافروف وزیر دربه ولاتی روسیه لفروکخانه ریاده یا پایتخت عربستان سعودیه لگل نصر الحریری سروک دسته دانوستاندکارا سوریه جویا. ده دانوستاندنان ده لافروف داخواست جه دسته دانوستاندکاریا بسر اپوزیسیون سوریه وکر کورولکی ارینی و کارکی بهتر دبر آواکرنا کمیته دستوری سوریه ده بکن. لافروف بانگ لدجبرین رژیم اسد ده چارچوبه اپوزیسیون سوریه دکر کو پشتوانیا هولین ناودولتی ده گهشتنا آلیکاریان جبو ولاتین سوری ده بکن. ده جوینا وان ده جبلی نصر الحریری سروک دسته جگریوی جمال سلیمان و بدر جاموس سروک کمیته پیوندین درو لگل نونره انجمن اجتماعی کرد لسوریه براهیم برو آمده بون. ده همان دمیده وزیر روسیه اشکره کر که ولات وی لگل ولات سعودیه گهشتنا تگهشتنان ده درباری گلک مجارن گریدای بروشا سوریه و. جالیکی دنوه ناونده الهفهاتنا روسی لسوریه ده بلاف کربو که ولات امریکا پاراسنا کروانین آلیکارین مرووی جبو نشتجین کامپا الرکبان رد کربو. لبله جدرین کامپا الرکبان بلاف کربون که روسیا دور کنترول کریه و فشاره لسر خلکه دکه داکو خرادستی رژیم اسد بکن. میخائیل بوگدانوف اشکره کرد که تنه 6 ناو جه ناکوکیینه ده کومیتا دستوری سوریه ده. شانده تایبتی سروک روسیه جبو روژهالاتا ناوین و باکوری افریقیا میخائیل بوگدانوف دانوستاندنین دنافبرا سرگی لاوروف وزیر دربه روسیه و دسته دانوستاندکارا سوری ده اشکره کرد که تنه ناکوکی لسر 6 ناوان هنه ده کومیتا دستوری سوری ده و سربار کرد که اپوزیسیون سوری لسر لیستا ناوین رژیم اسد د کومیتا دستوری ده راضیه لیبل تنه 6 ناو هنه د لیستا ناوین بسر جواکا سویل ده ناکوکی لسر هنه جعالیه اپوزیسیونا سوری و. هر لسر جوین ایرو وزیر دربه روسیه سرگی لاوروف به دسته دانوستاندکاریا سوری را لعربستان سعودیه ابراهیم برون و نری انجمن اجتماعی کردی لسوری ده دسته دانوستاندکارا سوری ده کود وی جوینی ده بشدار ببو و تایبت جبو آرکی گوت لاوروف اشکره کریه که وی نیزیک لموسکوه مجارا روشحالات فراتی ورگن گشکرن هر وها تکزیل سرمافی کردان لسوریه و جدا کرنا ترورستان جعالین دن ین کردی کر. پشتی چند روژا جواتی دسته دانوستاندنی رياضي ما خلاص كرن إيرو كوم جوينك جبيك هاتيه دستاي بوزير دربه روسيا وجيري ويره بلافروف وبغدانوف رونشتنك تشيبو لصالة ملكي لمطار ملك خالد لسر دستوري هناكي هات أخفتن ولسر تشاوا يعني كار بيكرن پنابرجي وگارن حردو آلياجي نرين خوازلال كرن جبوي روشا ادلبيجي روسيا داخويا كرن انه امي ولو نمينن هيئة تحرير شام صدي نوت بنج لسر عرض ادلبي حكم دكي جبرد في اتفاقات ما دوي منطقي التنفيذ ببن وام بكن آدن هناكي لسر روجلاتي فرات قوت تفاصيل أمي لموسكو كاربن نيزي كشاف دور بيجن ده موضوع كردي ده قضية كردي قال لكي مهمة دفي بتركيا بسوريا اف قضية بفهم كرن كي إرهابين كي يعني حقوق ملتي كرد إرهابي بناي قريدان بين عسكرن إرهابي كينه گوت پیاده امزانن کارکی گلکی خراب دکه و بتایوجی لدیجی کردا تهجیر دکه کردی نوکوین نپیرانه. سروکی اوفیسا گشتی شپیلا پیشاروجا کرد لسوریه فادی مرعی دازانین کو چم که روشحالات چم فراته کو لکردستان سوریه ورکرن تشتکی مبست داره و ام وصا نابجن سروکی شپیلی بجداری ده پیوینا آرکی بویا کو بریارا روژا اینی وره بخش کرن گوت پارچه کردستان سوریه هاتیه گریدان به سوریه و دولت انزلهیز
هین جی لەسەر ڕەوشا سووریێ لە هەف نەکردە. ئێگرێدای سووری و شخوا تجارە وەک شەپێلا پێشەڕۆژە کوردی سووریا نابێژن ڕۆهلاتی چەمێ فۆرات ئەم دبێژن پارچێ گرێدای پارچێ کوردستانی گرێدای سووریڤە ئەف مەسەلا ڕۆژهلاتی چەمێ فورات ئەف بڕاستی مستەلحەکە ئەوژی مەقسوودەژی ئەس نەبێ مستەلحێرە بەمە بریارە ترامپ ئاگۆل وێداویێدایی طبعا وەدعی سووری تەبلی هەف بوویە وضع كهزلا نبويا پرسگرێکە وضعی سووری نەمایە نەدەستێ مڵەتی سووری دا و نەدەستێ ئەپسیسیۆنێدا پارچێ باژاری کوردستانی ژێ ڤەقەتینە پارچە بگنج هەفتو ئەم vê گوتنێ نابێژن ئەم بێژن پارچێ کوردستانی گرێدای سووریڤە ئەمریکان بەحسێ دکن ترک بەحسێ دکن بەس وەک شەپێلا پێشەڕۆژە کوردی سووریە بەحسێ ناکەن ئەم دبێژن پارچێ کوردستانی ئێ گرێدای سووریڤە ئێرۆ لە باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی کەچێکە کورد ji ber kêşeyekî di sopeya malawê de xeniqiye û jiyana xwe ji dest daye. Ji dernexwecihî ji bajarê Qamişlo birav kirine ku keça Kurd ya binavê Diyala Hesên ku temen 23 sal ye diya kurekî piçûk e şîrmêje di encama kêşeyekî di sopeya malawê de ku li gorî jêderan sopeya mazûtê hatiye xwarê û ji ber dijwarbûna doyê sopê Diyala xeniqiye û jiyana xwe ji dest daye. Heman jêderan daxuya kirin ku behêdariya Diyala Hesên li cadeya Monîr Hebîb li nava bajarê Qamişlo dê were kirin. Yekîtiya Ewropayê heft wezîrên rejîma Esed serbarî lîsta sizadana Ewropî kir. Yekîtiya Ewropa daxuyaniyek li ser malpera xwe ya fermî bilav kir yew tê de dibêje ku wan heft wezîrên rejîma Esed serbarî lîsta sizadana Ewropî ya li dijî rejîma Esed kiriye bê ku navê wan kesan eşkere bike. Her li gorî ku daxuyaniyê de hatiye hejmara kesayetiyên Sûriyên berpirs diber binpêkirin û tawanên li dijî sivîlan de lîsta sizadana Ewropî de gihiştiye 277 kesî û di nav wan de navê Beşar el Esed û hejmarek ji malbata wî jî heye. Navenda Sûriya azadiya rojnamegeriyê ya ser bi korbenda rojnamavanên Sûrî ve raportek di derbarê binpêkirinên ku li Sûriyê di heyvaborî de di derheqê rojnamavanan de hatiye encamdan bilav kiriye. Ve li gorî ku raportê de hatiye di çarçoveya heyva subata borî de neh binpêkirin li dijî rojnamavanan hatine encamdan. Welatê Sûriyê di demana heta ji welatên herî metirsîdar e ji bo kesên ku karê ragihandinê dikin. Ew jî ji ber şerê ku ji 8 salan ve li seralserê Sûriyê berdewam e. Ku bi hezaran ji rojnamavan û ragihandkaran hatine kuştin, revandin û binçavkirin. Herî dawî jî neh binpêkirin li dijî rojnamavanan li Sûriyê di heyama heyvaborî de hatine encamdan. Ev yek di raporta navenda Sûrî ya azadiya rojnamageriyê ya ser bê kombenda rojnamavanên Sûrî ve hatiye ku têda binpêkirinên herî dawî li deverên cuda cuda di derheqê rojnamavanan de li Sûriyê belgekiriye. Di heyvaborî de rojnamavanek bû qurbanî û jiyana xwe ji dest da û şeşî din jî birîndar bûn. Ku bi vê yekê hejmara rojnamavanên ku ji adara sala 2011 ve ta weke îro gihiştiye 446 rojnamavanî. Ji wan 31 dibin eşkenceyê de di zîndanên rejîma Esed de jiyana xwe ji dest dane. Ew jî li gorî ku navenda navbirî belgekiriye. Binpêkirinên heyvaborî li ser aliyên cuda cuda hatine dabeşkirin. û rejîma Esed mîna her car pilleya yekem di lîsteya binpêkirinan bi destxweva anî. Ku li gorî navenda Sûrî ya azadiya rojnamageriyê rejîma Esed berpirse diber sê binpêkirinan da li dijî rojnamavanan û yek jî ji aliyê opozisyona Sûrî ve hatiye encamdan. Her wiha yek li ser destê rêxistina Daişê ya terorîst hatiye rodan. Serbarî ku 4 binpêkirin ji alînê nas ve hatine encamdan. Navenda Sûriyê ya azadiya rojnamageriyê di beşekî din di raporta xwe de amaje bi rojnamavanên ku ji sala 2011 ta sala 2018 bûne qurbanî kiriye. Ku zêdetir ji 435 rojnamavan û ragihandkar li ser destê rejîma Esed û hevpeymana wê Rûsya bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dan.
ji aliyê xwe varê xistinên taybet bi parastina rojnamavanan li seranserê cîhanê daxwaz ji netewên yekgirtî kir ku kar li gorî rêkeftinên taybet yên ku di derbarê parastina rojnamavanan da hatine îmzekirin bike. Ew jî parastina rojnamavanan û sizadana kesên berpirs di ber binpêkirinin ku li dijî rojnamavanan encam dane. Ji destpêka krîza Sûriyê ji avara sala 2011 ve rojnamavan, raghandkar û çalikvanê li Sûriyê rastî hemû corên binpêkirinan ji kuştin, ravandin û binçavkirinê tên, bi taybetî ji aliyê rejîma Esed ve. Bi tenê ji ber ku bi erkê xwe radibûn û kiryarên rejîma Esed eşkere dikirin û dengê rastî digihandin cîhanê. Şaxê Herêma Kurdistanê ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava wê salvegera sihê ya koçbarkirina hunermend Mihemed Şîxo Vejîne merasîmên salvegerê wê roja nehê vê mehê demjimêr 5 li hola mîdya li Hewlêrê bi beşdariya çend hunermend û tîmne hunerî mîna tîma Tînûr û hejmarek çalakiyên din hunerî wê were birêvebirin. Navenda hilhatina Rûsî ragihand ku Amerîka rê nade tu karwanên alîkariyên mirovî diriyên nêzîkî bingeha tenef re derbas bibin. Herwiha Amerîka nahêle derbederên kampa Rukban vegerine li ser zêdên xwe. Ji dema ku hêzên Amerîkî lê bingeha tenef bicihbûne û Amerîka rê nedaye tu hêzekî û yan jî aliyekî nêzîkî wê bingehê bibin û Rûsya rij de li ser derbaskirina alîkariyan diriyên nêzîkî bingeha tenef. Navenda li hevhatina Rûsî ragihandi ku Amerîka rê nade tu karwanên alîkariyên mirovî diriyên nêzîkî bingeha tenef re derbas bibin. Herwiha Amerîka nahêle derbederên kampa Rukban vegerine ser zêdên xwe. Herwiha navenda navhatî got ku li gorî biryara di meha Adarê de ji aliyê Rûsya û rejîma Esed ve hatî standin, pêwîst e Rûsya û rejîma Esed alîkariyên mirovî pêşkêş bikin ew jî da ku karîsetên mirovî rûnedin. Derbarî vegera derbederên kampa Rukban Amerîka got ku vegera derbederên kampa Rukban pêwîstî bi hemahingî heye û pêwîst e zemîn bo vegerê were danîn da ku ewlehî û jiyana wan derbederan werin parastin. Herwiha Amerîka biryar daye ku 200 çekdarên xwe li bingeha tenef ya leşkerî piştî vekşanê bicih bihêle da ku navçeyê biparêze û Rûsya rij de li ser derbaskirina alîkariyan ji nêzîkî wê bingehê ve. Berdewam Amerîka û Rûsya hewl didin hejmûna wan di Sûriyê de bêhtir bibe û weke şrovekarên siyasî dibêjin her rêkeftinek li Sûriyê were kirin, Amerîka û Rûsya serpiriştiya wê rêkeftinê dikin, da ku rêkeftin xizmeta berjewendiyên her du welatan bikin di Sûriyê de. Pirsgirêkên derbeder û penaberên Sûrî gihiştina asta nakokiyan di navbera welatên Ezerbaycan û Ermenistanê de. Wezîrê derve yê welatê Ezerbaycanê İlmar Mamîdyarov ragihand ku bicîkirina welatiyên Sûriyên Ermenî li Herêma Qerebağ ku devereke nakûk di navbera Ezerbaycan û Ermenistanê de binpêkirineke ji rêkeftina Cenêv re. Ajansa Rûsya Elyom li ser zarê Mamîdyarov got ku ev gava ji aliyê Ermeniya ve nayê qebûlkirin û bicihkirina welatiyên Sûriyên Ermenî li Herêma Qerebağ dê pirsgirêkan di navbera her du welatan de mezintir bike. Ji aliyê xwe ve Ertuğanîsyan rêveberê desteya ewlehiya niştîmanî ya Ermêniya di vê derbarê de ragihand ku ew Ermêniyên ku ji Sûriyê hatine li Herêma Qerebağ wê werin bicihkirin û ew prose wê berdewam be ji ber ku Ermeniyên Sûriyê ji welatiyên wan e û Ermeniya Herêma Qerebağ radestî Ezerbaycanê nakin. Moskû dibêje rêxistina qedexekirina çekên kîmawî pêşbîniyên xwe asan dike ta ku destwerdana Amerîka û Brîtanya û Fransa di Sûriyê de rewa bike.
وزارتا دروه یا ولات روسیه لسر مالپره خویا فرمی بلاف کریه گوری خستنا قدغکرنا چکین کیماوی پیشبینی خود درباره بکارانینا چکین کیماوی لباجار دو مال گندوار شما پایتخت سوریه آسان دکه به مبستا کو رواتیه کی بده دستوردان امریکا و فرانسا و بریتانیا د سوریه ده. دادوریه نافدولتی بیاننامه‌یک لجر ماده ji bo nivîsgeha dadweriya giştî ji bo dadweriya tawanan ya navdewletî di derbarê Rewşê li Sûriyê pêşkêş kir. Rêveberiya kampa Rukban welatê Rûsyê bi dûrpêşkirina kampê tûmetbar dike. Di daxuyaniyekî de rêveberiya kampa Rukban ragihand ku Rûsya dûrpêşkirin li ser kampa Rukban ferz kiriye û rêgirî li pêşiya derbasbûna xwarin û pîdaviyên jiyanê û sûtemeniyê ji bo kampê dike. Ew jî bi mebesta ku fişarê li ser nişteciyên kampê durust bike ta ku bi neçarî vegerin deverên dibin kontrola rejima Esed de. Her wiha daxuyaniyê de hatiye ku Rûsya bi vê çendê yasayan navdewletî bin pê dike û tawanekî di derheqê sivîlan de encam dide. Derbederên kampa Rukban pîwîstî bi hemahingî heye. Wezîrê Derveyê welatê Qetar helwêsta welatê xwe derbarê vegera rejîma Sûriyê bû Komkara Erebî nû kir. Wezîrê Derveyê welatê Qetarê Mihemed bin Abdurrahman Al Sanî ragihand ku welatê wî neraziye rejîma Esed vegere Komkara Erebî ji ber ku qonaxa siyasî dest pê nekiriye serbarî ku kursiyê Sûriyê di Komkara Erebî de divê nûneratiya tevahiya gelê Sûriyê bike û sedemên ku rejîma Esed ji Komkara Erebî hatiye dûrkirin tanha çareser nebûne. وەکە ئیرۆ بەری 9 ساڵان نویسکار و رەخنەوانێ کورد ڕەزۆیە ئۆسێ لە باژارێ قامشلۆ یە ڕۆژاوای کوردستانê کوچە داوی کرد. ڕەزۆ دوارێ çîrok و rexne û ziman û gelek warên din de xebitî bû. نویسکار، هەلبەستوان، زمانزان و رەخنەوان ڕەزۆ ئانگ و عەبدرەزاقی عەلیە عیسایە ئۆسێ درۆژا dehê meha dehan sala 1905yan li gundê Dekşûriyê yê gundewarê bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gundê Tenûrî û ya navendî û bekeloriya li bajarê Qamişlo bi dawî aniye. Aro, Rezo, Stêr, Azad, Purs, Abdurrezzaqê Osê û Rezoyê Osê navnîşanên torevaniyê bûn. Ku ji sala 1970yan ve Rezo li xwe kiribûn û nivîsandinên xwe li gelek kovar û rojnamevanan de wekû Stêr, Armanc, Dugir, Purs, Metîn, Dengê Azadî, Zanîn û gelek kovar û rojnamayên din de belav dikirin. Sala 1971yan bi mebesta xwendina xwe Rezo çû Berlîna paytexta Almanyayê û piştî 2 salan çû Yekîtiya Sovyetê her 2 salên pêşî wî xwendina xwe li bajarên Bako û Krîvork û piştî wê yekê li Moskowê endazyariya petrolê li Enstîtuya Gopkîna berdewam kir. Piştî wergirtina masterê Rezo sala 1980yan vegeriya Sûriyê. 10 salan li bajarê Rimelanê û 13 salan weke endazyariyekî pispor ê serbixwe li bajarê Qamişlo kar dikir. Rezo gelek gotar û lêkolîn belav dikirin. Herwiha helbest, kevneşop û nûjen jî dinivîsand. Şano di kovaran de belav dikirin. Folklor daye hev û belav kiriye. Kurte çîrok dinivîsandin. Çîrokên zarokan dane hev û 5 pirtûk bi navê dîkdîko li bihênarê, bavê hebûn, şengê û pengê, finda şemal çap kirine. Rezo bi Kurdî dinivîsand û Diktor Mihemed Nejarî ew wergerandine bo zimanê Erebî. Di sala 1977 de kursên fêrbûna zimanê Kurdî li bajarê Moskowê ji grûpek xortên Kurd ên zanîngehê re vekiribû. Di sala 1977 de bû endamê komîteya damezrandina hevbenda Kawa bo wêjeya Kurdî.
Di sala 1978 ta sala 1980 bû endamê Komîteya Amedekar bû pêkanîna yekbûna komeleyên xwendekarên Kurd li Ewropayê. Di sala 1980 ta sala 1981 berpirsyaretiya Belavoka Ronakbîr li Sûriyê dikir. Di sala 1982 ta sala 1984 bi Zagrosê Hacore serkêşiya fêrbûna kursên zimanê Kurdî li navçeyên parêzgeha Hesekê dikir. Di sala 1983 ta sala 1993 berpirsyaretiya Kovara Stêr dikir. Di sala 1993 endamê Komîteya Berpirsyar a Kovara Pirs bû. Di sala 2002 de endam û yek ji damezrênerên Komîteya Xelata Cegerxûn bû. Di sala 2003 de bû endamê Komîteya Şêwirdarên Kovara Pêl ku li Almanyayê derdiket. Her wiha di heman salê de bû endamê Pena Kurd. Di sala 2003 de vexwendî çalakiyên sedsaliya Cegerxûn li Amedê û İzmîrê bû. Li wir xwendinek di berhemên Cegerxûn de pêşkêş kir. Di sala 2004 de endam û çalakdêrê Komcivîna Duyemîn ya rojên wêjeyî li Amedê bû. Di sala 2005 de endamê Konferansa Pena Kurd û Pena Tirk bû. Di sala 2006 de endam û çalakdêrê Festîvala Rewşenbîrî ya Duyemîn a li Duhokê bû. Di sala 2008 de endam û çalakdêrê Festîvala Cegerxûn li Hewlêrê bû. Di sala 2008 de wergêrê Xelata Yekemîn a Fablê li Wanê bû. Di çarê adara sala 2010 de ji ber ku rastî nexweşiyeke giran hat, koça xwe ya dawî kir, li gundê xwe Dekşûriyê yê gundewarê bajarê Qamişlo bi xakê hat spartin. Dubare sernûçe. Heyedê bi sedan çekdarên rêxistina Daişê serbest berdan û bi dehan siyasetmedarên Kurd di nav wan de efserên Kurd jî hene di zîndanên Heyedê de çarenivîsa wan nediyare. Washington fişarê li ser welatên Erebiyê ku dixwazin peywendiyên xwe li gel rejîma Esed vegerînin dike û welatê Rûsya dibêje ew li gel Siûdiyê gihiştiya têgihiştinan derbarê Sûriyê de. Yekîtiya Ewropa heft wezîrên Sûrî xistine nava lîsta sizayan de û rêveberiya Kamp Wan dibêje Rûsya Kamp dûr pêç kiriye. Erşad bin.